Ecyo shongore cyo kijyamu twasimbura aho basimbiye bwite bishemwe. Umuyunganiji wobeyeho umuyaga kwese taterite umbadaniji gorongorongwe okumirorikana mubibona batise usinzi mukaba kumaragono mubibona ashobora kuba gospel ndetse bahanije what is not shongora yo utakata kushongora bazasekere batagetse reba horuga reba na horuza horuza kweza horuga no kweza mushukamkiyo no horuga no muntu muhanda yenda kutozo kuno kuremesa no chako mukwasa bazomoreka kungumizamu umucyawo cyengende Kore media niyo yonke yo kushanga hebirungi nkebyo Sekwati kore media birankore Yes, alright, turabari kuri Media TV amazina ni Msima Shiko Kabrejo kandi tubakunda mnonga cyane gukora n'ikirungi mwebare likinga mwebare subscribinga mwebare gukora ibintu because ibintu biteza amani kongera kugaruka kuzo mu field tukabarondera content ningashi tukabarondera abantu batarabona nabo tukabasa abantu bareta bakayisa Media TV mwebare supporting ikibozi unamunowe kwa sponsor bita bakishaka ikibozi amuka gukora videography na gukora photography onosteka musende kandi basakwa tubasaho yomwe abo bashaka rero babana bwenye umwana wanje y'ugenyi uyu ndebishani n'uyenda buri kimwe video kamera cyangwa abo babashyenye bakora kandi akasenga kake bashaka mu rugo rwa plaza floor ya kabiri aha baspark zikushobora so mbona wakaho hakuza nemo yuko hari basapatera na kuyazo mushaje tanina bibira na muzuru emwe ahasiga basekwa no kabanabo kimwe kibasekwa cyufitana baje mnonga elizoba alijana munero tindu mu Uganda tindu muri mbana tujaheru byo mwihanga rya ushedi eliza byo mwihanga rya ushedi tindu muri mbana bashamu Fred Pajikoro mushedi kandi twabasakwa style aho kumeshongoza bomani aho mburenge bizoba ukweshobora gospel asa kuvuga ngo gospel ni njyanga bakumanya gospel mu mayekero kumanyisa so imara kumanya gospel kuvuga ngo gospel mu mayekero kumanyisa reka basi abasitamuseho hasiga basekwa tuganira mu kanza abantu buza muri buzo cyepice arikushobora Jack Brende na kwakira amusaba tufite bari kuri Media TV basekwa tumusaba ya mubare mnonga MC Masweko nabansa kandi nabakira mwebare mnongo kubayo mwebare kuna kuri media mwebare kuri Jack Gemi mwebare bajisubanyu ni wakorani bakusabyona abo bakiriza kagendera bitu ndiyo kandi bakora mu mabuzima ya Jack Brende twakwakira amina mwebare mnonga kandi wewe kumukunda kuri Media TV no kutereza kire kawo kabasa kwa tutayesaho jepi ni jende temo mwetinde ndio sasa bashobora barobora wewe pasha Nobora wewe unajipasha ndio ungana nenda kusoma wewe bisha sema na mabale utembo no kushumo ene ni wale tu haja kuko na jifu wewe bisha ukasha na kushe ndio imeshona kandi barongereza bari ko Media kusima ohereza kandi tusima mwewe mnonga muyandara shongozi okubasa kusyohereza kwa bantu kandi bo barongo Masweko MC ekisenge shikota kire tumurega batimo mutayari abantu basaka kuchenga atnaga lologa kumira Masweko wewe wanaweza baba vitu kwa prime makope ukora comprendo comprendo a primeira vez que eu vou no pedaço cara uma capta de mbuzi aviso eu vou mostrar a caixa mas também o jornalista já disse que mbuzi é a passa de muito
wakuri ni wazari ngomana niba nuwa chakaiye kuno muhandi naona kaya ntire ukubasa kubana hana korohereza kandi kakabana ogiye kugira ngo ukweshobora zongesho ya gospel ati wowe mubwira ubundi ko nato twakashana mbona kuramo umuki nako rinde ubona buri bizomo kunyira na era wena wichize Kristo kumushinwa magaka otakushabuza nabo mana kora so ni Mcheka wasema na kaya lazima ngarabuka chineke ya izaje difference Ditamo kuyanyene kwa nini kwa Western Places na accounts department accountant profession so obogomo obokorosho kandi obogonsamu kurojiramo hanga tarakiri ndani mu shongwe n'umurimo onora kwaisho gusa ko atamuntu twateka kishangito mu basaka bo wabone n'umurimo hati kuroja mu hanga tarakiri ndani mu n'umurimo utunje wo bwereza ukari nakatobera kuramo mu cyo mu byayo kandi hati ubujyahero n'umushuza naturally muliye business nikunda gukora ebintu ebiri kugendo misho nikunda gukora ebintu ebyokuteekamu esente zawe kandi ukagoba ukereza amagoba ukwekoresa namba nkyokera respect abantu abakwekoresa hama beshobozi abamwe abokushanga ati nyowe nani umeshobozi nyine kuba umeshobozi tokuza kumushanga hariya kuza za charge tokuza kumushanga hariya kutambuza tokuza ahubwo rero umeshobozi abantu twabohereza rubahabwa hati ubwiro bwinji ncyanje namunonga arakushanga kaka cyari muri kushabuka ushobora kwasa kufacilitate ngakwasa kurebera most especially ko most of Uganda gospel music wajiza kunomba misho kagateka hasenge no kachojenege kwa hata tanto kuvugwensi orga kuburenjiri eriyo utanto kuvugwa egende mugensi ngabiko ko jabo ko tinga kwayo unjugai vyone atubaloja kuvuga kandi chini mwasa nataka sasa sana bicho mungu beni ndani muziki yonka hapana so most especially gospel music so oyo ko ine chini ine chako karejika those upcoming musicians artists abakora kujoyinga music industry especially gospel ni chako advise na kujirango wao chine chance yo kushoma mukaka omusira chine chance yo kuhera bavushoma oboshoma bikono oboshoma chi jere chuwa manya etida halosho apart from music ogora ajo music industry otine pressure otine stress otakubana na MC otakubana na DJ otakubana na besho mozokotariba kama chitereza stress a stress factor in this music industry MCs na DJ nitekiso MCs no vas a poner todo mundial en mi grupo Embere ya hato bahati embere bene mutongitamo takushana jakwe no trending tuliomona abakora bari jakwe still bagata bakushanga business bakurebera bushaka atiwe umuntu yashaka nibona ngo kufiribota hasa tubona mu bijabande tubona mu bashaka bandeba kandi kindi nyoni cyabuzo no amakanisa akaganiriza free ticket all conferences the overnight see what maybe there maybe
abo nyinza y'umbura ibyo kugira ngo baza kureba rero bakumanya rero wahono anteza abantu wakire bamashe so mbona bakwawe kwekereye ukashaka umutaka basa Ai, o chikaro ni ongeje. Mbese. Wata tire sen. Ogona ndani ya ndani.
najina tati music y'itambuze utamenya shongore so biwajireka najireka yatanga yambaye y'itambuze na hatpesi yanje yitambura nana toro mhana kayo kashaka yo kuzaro abo noti ko shongora abantu bese umuntu wese ko kwesi mama sho kutingesha ngo ndekishongo umuntu ko shongora na umuntu kugamba izina rye kwara asine ngorore yanje ndikukora naiza kumyusi naiza kutamuza music naiza kutamuza naiza kumyusi umutindo ko hereza bwanje ubuyo wanga wale watu amani gawo uyo weni wa music chirikuko kwesibe ukaje kushongora then hati iwe kusho kwa nonda msenti iwe kwende chishongo hati oyesibira na kushongora then hati ndo wachichindi tipesenti ntamama kushongora bashoyo nora kuchona makezi kama shoko tayari wakato mtamwe umutoya urekata kwasa kandi mashoka imeze abo kwa icyakutera tinyeshongora lete shorete nabaye nisatezo nabaye kwasa so nurahango tabona kuzaga nadakuwa kumhereza umhereza mama yuko batuche mishonga bakamgira mu echi nanga ugabura na bagaruka mati ya kisha muri kisha nibyo uyu norusa kushongora byana niga koreke bagatafuta mabirike kweta imesho nicho kure yo muntu nazo kumufia ya ndoni kinga kufese yo ne kwa so abeshongoze nibatanka bati ibna ni kugabura kikakamba MC amutera kenya ahura byana mutama akika MC asa waye mutama amanyoku atoro sisho kugaruka oshishe bya MC okumutama ochikaka DJ chisho chine speed chine vibe chine achsowinga jena kwa obaseke unawawa mani niongeza picha ya niongeza picha ajishana makamuka ochika stage MC akurasega hati wozo koya ningo chire komo music ya gospel utihire hamutumo tashunuko chire mukora sene hati mutanike rosensi echino muntu wera ngo ya mutumo kuhereza mukamu kweshongwa tokurabga mu yenga onbega bega mu kukomeka biteri ya mashoka gamleje kanje mushomeri mashoka shana ni lototi hati echigambo ni wachikamba nichisha kuti ngumani jaki yakajana madine uchumisha chimachike chanje iwo gamba owochoka dahangana manja akama manyakare izina ya mpaka re egambo byensi bitakanga imabashongozi no batugamba umuntu nakoreba TV yo mungorogo ninga sayo tausi ayewa echeshongo chochaza aya nakamtaka koreba kata kumageta kuje na hapa komene urawo kuongana hanga dokubiti iwe kwasa kuina mwana ko tera mabega inda stage yo mwiga MC wiza kuzungu bako gande ubugumu teje tungekorera MC ebiya iwe wala telefone 58% babasima 20 bari tena na basima unboxing message wewe bloga yetu ninja kwanza leo na yetu ina ni real estate tandao ngomsaba takana bashaka yetu linangaliona wewe iboko enda proti uboko endita ka kwenda hika family police zamu wasakwana bashira ina ni real estate kandi wasakwana tungecho kwenda batera na bazabo yazo mushanju munana mushanju chendana mwenda chinana mukanga chinana nishatu ninga shotera yazo mushanju itamuna yazo mushanju itanina bera bana mwenda zazo kumwe asagara wasakwana mukamarago kandi wasakwana tungitaka mutunga product biri mukaga biri munana biri 10 kwenda kukayibu so barabaye ngo gusoto nyira ko mwanya ubu kandi basakwana mutunga product yawe na munonga kimo bana bagahera
kuza kwabo tureba abashoboza abasacura bo bakisha baragaye bakora group babasakubana bakora group bahayusha kwabo babasakubana kumasente kuko government inuka abashoboza ba gospel niki cyo gutuma mutaraye mukakora ngiki bintu cyane ni mu mukashizo mugashaba sente mugashaba government sente because music yani no gukora kuza kugira YouTube batiho umusoro cyeka government bane tunga music yani imwe abaje mutakugaye kiyemwe mukinsa marakagani kugira mugambi ni matrist government hari sente zyawe sente mukabishoboza babaye mu cyuzo cyawe cyo bonka ekirukuretera gospel artists batakwatagana hati ekyo kyokwe nikiza kumakirere ati noleba asasura bono bemanya gabantu abakushoma ebyensi bona nabamati wakukweti namakora group yaba nebe successful wakati program yaba gospel abamani bereka abajungu okusinga abandi binde barahanga bakuramya abatari barahanga bokucenga abandi twine mukategorizigiina ababizi omugospel kweza nanga omwana nanga tatitira omwana ngoyokwera yesu kristo omuzungu wensi aruko abizire kuramya mu barahanga bawo abotakucenga aruko abizire kulonda sente kandi hariho abatakumanya niba kugirongi nanga sente nanda kujuma nanda chi hata abantu chukumbele wona kubagita bakazo kushintwe ahabo kuba umuntu ukweza abantu nk'uyu warahanga tarishita abantu utakweza akafu uriyo utakweza abantu akafu musinzi amana yakundu kundo magatewe so hati njokureka haraho mamu utakwataganaje abantu bamizi yakoze hati njokureka ko kwiza nk'icukije ekikubanyamba ekitwota ba president na college na college hati nani mwaje kujya tweet how kurugero ikintu kuranya cyane nubebanya nana matorero no wito tweet so hati barafite no barabesho webesho roho kama kapata yo kulture nana nito kujaki na aranyara yapi kami nito naka nyowe we have differences. So gospel artists and musicians are all to stay wrong for it. Because we are not serving the same God. There's a difference in gospel artists but I mean Jacob went to having a movie, wafana walionyesha kuturuko bero wahelezemba wa wasabana washoboza yo cyesho bisa twasimbura mu kandi cyakisho mbao none handitse abachi utakundo kwestari indiki kizibitwa ndeka kampara
ushaka utamenya nakari muhandi cyo ubaze bagora muhandi cyabandi cyangwa kumaze abati bostara bishoboza bindi nabo bakabandi bona mukanira kugambere ati tujya gusa abati yuma kugeza ko nawe yandikira hati sacha kuko nanakwambye yiriti nzakora cyo ene buti oka in gospel nje kinakugamba no basabye no basakwandikira owakandikira tuwamanye cyishongora yakikongerera ki fore mude wanu utandike kuchishongora utakumanya ekishongora cyo kikamanza kaniba kikongerera ki iwo none shongora ngomereza hangu wa abantu bona bakumanya kuye cyishongora cyo kuza kuchukaba kakikongerera abana abotachene ati bakachalinga de wanu tutandika muziki utakuchimanya abinje bishobora ngomunga temo so ibyo ushaka kayandi cyane so kandi kindi nyowe nazo kandi cyeshongoro nimbanza ndebindera yensi ndeba abantu bakora bamwe mpuro ujuzi bw'abantu imyenda mbahumuruze mbeni manyanti kiringuko kugenda hato kandi cy'ibishongoro bya gospel kiringuko kugenda kubura bakota kubura hantu kazoma shyo ko tipanditse ndabura na wowe mutute ni ko yakatute n'ubura wowe baba bata kumanya kuya wiwa just delivering the message oromore tutumo kwa kwandikira n'ubure tumo ngweno kuramu wa kaiba gabushome kuramu wa no wasakuza aha pepa okore osingi uyigana zinji konka okora ninjire just okora ninjire answers kongoka kumanya exactly amakuru ga cyo bw'umugabo origini wati so music bakandikira yoda kumanya habito wadupelekana habwenje message cyo bwo cyabana niyo gushangaza mu difference cy'umuzo kwendeza umaze kugera nawo ndaza ko kwepara ndaza mu kibazo konka music wano uruzo zubana kandi nakuzana ukabura ibigumus atuyenda abantu batakuza mu kanisa kuno ujuzo bobaha boba tumuseti hato ora oshobotesha ngo kumuzana otumuntu mutende ngaba mutima waborati warenze giye mu kwepaka mu kwetumika no kwetungura no kwati odeka yo kumuro kware abantu babona kandi barebe nakumbe bamasu obaje tubishe mu mwetwe biguma era abo kureka batina mu gashomuzi otomisho kama ngomukanga ugarza mundo kwawe y'amasiko agasoma akeshongoro kaje yaje tubuze mu karone bakafata simba na bazo tukahereza bakatanga abaza bakegeza ekishongoro cyo kijyamu twasimbura aho batsimbye bije bisheme omuyunganiji obeiraho umuyaga kwenseti taterite umbadaniji gorongorongwe okumirorikena mulibona batise usinzi mukama kumarabona mulibona buri kimwe cyona manya mashoko wamanyitira bere turebe no barogowe jiptaka barogowe ukine nanju barogowe tamsejere barogowe kagari leo motoka leo ndio maana nakisi bongo yeye kana mtu tutandikire kana mtu biriro kana mtu gabu kana tugumire byaba siku nahanga kumurabira so ndio message yari message siwire ono kubaho oreba diguri wajishwa roba kugamba ngo ushire to kumara nkako kazungine wigana kuzora katimba roba kugamba mara wabo na kwa maheka atakamushwerwa so tugumire tugaba siku bari nonga nane shabab tafero kendera menyenda agire message yiwahayo abashobora ba gospel abashobora ba gospel message bahaneje for example shongora yo komuntu utakata kushongora bazosekire batagetse reba horuga reba na horuza horuza kwezi horuga bani wo kweza
yokusesiga nokushoma ekigambo yamaniza okushoma ekigambo yamaniza okushaba yamaniza okusiiba obwo orafuna amaani gobu wakutumire kugamba izina rye kandi orafuna amaani gokurwanisa emiyaga erakuruga n'omuhanda nakuba sitaani tureeko izooba ryona burikishaaha kurwanisa abakugamba izina ryawe konka hangana wakukurwana nabi abakukumanya so abeshobozi bose nimbashaba mukundane nabo wangu okundana okushaba kwesibako kushoma Bibuli na noku set your goals and targets wabo inako kuranza masho kukuza kulira umuntu wakakukuta kafutozo pakafutozo wakawa tini focus yone yono faka jeno kasiriki okuzo wa DJ kwa tetatere ota dena munga bakasi abisi okuzo wa MCO otechesho musanya wakura kuchitera kwa kutananza ozo wa otuma wa TV kwa kunanga kwa kutamalewa yoko omuzingachi bali umoleko muri our bodies are temples of the Holy Spirit and we give the career bani aho kuba ku expose ko funo moya ngomba hapa mbana gomo yakabasa kugamu ngo kushabisha zozika so emanizo okoro kumagana bakome kusabyani rwambo mugereke this word is not our home just ya kasimba babere nonga nanishaje kutukenera siwa abantu bari kuri media kandi abasaba baganda muzika y'abakasigiye ongere waheze namba yawe wese because bintu bari ko bidero ko ukabona ushanga hari umudoba inamba rero yacana uko mutaje baraka bari namba yawe bamwe atakuma munashana bibasa kubero so waheze namba yawe ya abafuti tuzanye abakorera bakore media TV ni basima mwabare kuraba mwabare kuhaja kore media TV na Jack Beni in particular so niyarakuwa isangu edesho ryanje kushangwa YouTube just go to YouTube search the Jack Beni gospel channel music yanje ngwe kandi za TikTok search the Jack Beni Facebook Jack Beni ninga wasabu kufuna na bela 0705883933 zero mshano 05 ashatuna mwena ashatulisha tu aho bano mfuna MTN asakoze 0706176174 na wasiwara nonga basite cyane kigo nana ikumi dana bamusha na jamura muri yende gamuje bya muri yende mushabe cyo cyo rukwenda kama abone bero nonga asera n'ibisima cyo gukora program cyaje kibozi kabisho hari kuri Media TV mugumeho mutakarigaho mugoki kuri Media TV kandi basekon majya kuri basekon majya kuri media agira ibisima cyo checking out content rero TikTok Facebook WhatsApp YouTube na hano tutiona tutorial so basekon checking out otherwise mugumeho mutakarigaho hano wapo mugisha murareje mugumeho musibeje Kore media niyo yonke yokushanga ebirungi nkebyo Sekwati kore media birankore